Начните зарабатывать на футболе уже сейчас с помощью сайта freewinline.com, предоставляющего прогнозы на футбол премиального качества от профессионалов с многолетним опытом. Высокая проходимость, подробная аналитика и серьезный подход к делу. freewinline.com номер 1 в прогнозировании футбоla. Ссылка в описании. Pası tekrar Cenk'e gelir mi? Babel döndü, topu kaybetmedi. Babel sokuluyor şimdi Cenk'e. Hücumda çoğalabilmiş değiliz. Cenk şu pozisyonu kaleye baktı, vurdu. Lopez. Cenk 2'dir yok. Egale edecek. Orta geliyor bu arada Jale. Tehlike var kalemizde. Fabri. 18. kez Beşiktaş'ın Avrupa Kupası maçına çıkıyor. Pausolu gönderdi. Çok tehlikeli Fabri. Bir anda Giacadi. На самом деле, потому что там практически 15 человек располагалось перед мячом. Как он проскочил мимо каждого из игроков и влетел в сетку, сказать сложно. А Лопеш, как мне кажется, мог не видеть просто момента удара. Вот, пожалуйста, обработал мяч сложнейший и пробил вторым касанием. Но это Талишка. А передачу на него делал Огузан из Якуб. Очень тонкую передачу. Мяч, по-моему, между ног Кристофу Жале пролетел. Сложнейший удар с разворота, по сути, да? Ну и Бешикташ задачу минимум выполняет, он забивает все-таки. Ну и большая удача для турок, что здесь мяч сумел пролезть туда. Вот. Ну и нужно смотреть на этот эпизод с точки зрения возможного офсайда. Но повторы нам как такового не показали, но Ганалон, конечно, красавец. Ну или Казет. Мастерски разобрался, перебросил мяч через вратаря. Ну, в этом весь Леон. Это команда, играющая красиво, эстетично. Команда, которой несложно забить. Ну и Шинолгинаш, конечно, расстроен. Но я думаю, что в глубине души... Казва се подаване към Корне. Удар. Топката минава на няколко. Паса остана съвсем незначителен. Даде възможност на Корне да... Изчаква подкрепата на Гюньол. Центриране на Куарешма и това ще бъде ли гол? Не, няма да бъде, защото... Първото по време стреля доста неточно. Сега Куарешма изпълнява в стената. Удар на Талиска под левра. Центриране в наказателното поле. Удар и какво спасяване. Лион. Наверное, нет никаких претензий, но вот второй раз чудо он совершить не мог. Давайте смотреть. Адриано совершил подачу. Здесь Талишка, ну, просто потрясающе сыграл. Выиграл борьбу у защитников, в частности у Мореля. Рядом был Ганалон, рядом был Нкулу, Диакаби, но никто не смог помешать Талишке пробить. Вы посмотрите, 2 игрока Бешикташа против 5 игроков Леона в штрафной, и Бешикташ забивает. По сумме двух встреч у нас ничья 3-3. И вот реакция Шенола Гюнеша. Тузар. Рикошет и можеше да се стигне до... Светкавично реагира на тази отклонена топка от Атила Хъчинсън, която нахлуваше точно Талиска в предни позиции. Той през краката на защитник Талиска в наказателното поле. Талиска подава! Няма да има гол тук, защото директно опита да обстрелва вратата, обаче Рикардо Куарешма не остави тази топка да излезе. Стигне и до аут линията. Това е много опасно. Куарешма по земя. Удар и не... Arena'nı yansıtmamaya hadi iyi başlayalım. Babel işareti aldı. Babel geliyor topun üzerine. Babel vurdu. Karşıya işaret. Tekir vurdu, gol attı. İlk penaltı vuruşları sonrasında eşitlik var. 1-1. Cenk geliyor. Cenk geliyor. Cenk vurdu, gol! Tam köşeye. Kritik bir an daha. Fabri. Tolisso geldi. Tolisso Fabri uzandı, olmadı. Bıraktı pes. Atiba hazır. Atiba, hadi Atiba. Direkten
Gezal geldi. Gezal o da ağlara gönderdi. 3-3. Mazic. Onun düdük sesi. Hadi Tolgay. Tolgay ters köşe. Tolgay ters. Kritik. Fabri'yi uyardı. Mazic. Ribus hazır. Hadi Fabri. Fabri uzandı, yine olmadı. 4-4. Derin bir Talisca hazır. Talisca geliyor. Talisca. Talisca gol! Hadi Fabri. Valbuena. Topa. Hazırlık yapıyor. Oyuncularımızın yüz ifadesi. Necip. Geliyor topun üzerine. Hadi Necip. Gol attı Necip. 6-5. Necip gol attı. Giacabbi gerildi. Fabri yerini aldı. Kritik bir an. Giacabbi geldi. Fabri. Tosic geldi. Tosic. Kurtardı. Lopez kurtardı. Dışarı attı! Dışarı attı! Dışarı attı topu! Beşiktaş! Hadi Mitrovic. Geliyor topun üzerine Mitrovic. Gonalon geliyor.